Pozdrav svima, u današnjem klipu ću vam pokazati kako da napravite dobar tutorial. Prvo ću da navedem šta vam sve treba da bi napravili tutorial. Camtasia Studio, to je za ovakve klipove koje ne sadrže, na primjer, na koje ne snimamo igrice. Ako snimate igrice, bit će vam potreban Bandicam. Znači, prvo ćemo da krenemo od Camtasije. Bandicam ćemo da stavimo zadnje, o njemu ćemo da pričamo pri kraju klipa. Znači, potrebno vam je to. Camtasia Studio ćete imati u deskripciji, Bandicam i potreban vam je Photoshop. Znači, prvo šta trebate da uradite? Trebate da uradite slike, na primjer. Ali pre toga potrebna vam je neka slika koju ćete da koristite za sliku na vašem kanalu. Evo, ja sam odabrao white background. Znači, evo, birate koji, evo, ja ću ovu, na primjer. Ili ne, ajde, uzet ćemo neku crnu. Evo, ovu ćemo da uzmemo. Stavimo ju u desktop. Znači, to. Idemo u Photoshop. CS5 imat ćete u deskripciji da ga skinete. Idete File. Idete Open. Ovo su neke moje slike što sam ja pravio. Idete ovdje i da odaberete tu sliku koju ste htjeli. Onda tekst, evo, izaberete tu. Ovdje birate veličinu slova. Ovdje birate kakva slova da vam budu. Onda koliko. Evo, ja ću da napišem evo, Muki NXP. Onda idete ovdje, postavite gdje hoćete. Eto ovdje, na primjer. Idete desni klik na ovo Muki NXP, desni klik, idete Warp Text. Znači, birate kako želite da vam bude. Ako vam je ovako preveliko, vi smanjite ovdje. Eto. Ali ja neću to. Čak je bilo na 50, mislim. Da, bilo je na 50. Svima će tako na početku da bude na 50, znači nećete morati tu ništa da popravljate. Drugarac, slower, birati kako hoćete. Evo, ja ću ovo. Vi pogledajte, pa koji vam se sviđa staviti to. Idete na OK. I ne sviđa vam se, na primjer, ovako, hoćete da bude još bolje, idete desni klik, Blending Options. Imate ovo Drop Shadow. Ovdje imate nešto da podesite, kao kako želite možete da podesite. Imate ovo Inner Shadow. Eto, to je baš dobro kada mali. Imate sve tu da podesite. Ja to neću, vi stvarno možete to da vidite. Imate ovo senki nekako slova. Imate to toliko, vi sve možete to da pogledate. Da bi ovaj klip bio što kraći, ja neću sad to da radim. Idete na OK. Kada ste završili, idete File, Export, Render Video. Gdje ćete da ga sačuvate? Ja u desktop, kako da vam se zove, nije bitno. Znači, 2048 puta 1152. Ja koristim tu dimenziju za postavljanje slike na kanalu. Idete ovdje Render.
render i evo je slika. Znači napravili smo sliku i to ova crna slika više nam ne treba. Ako nam zatreba ponovo, mi ćemo opet da je skinemo. Kada ste uradili to postavite znači na vašem kanalu i sad idemo na Camtasiju. Skinite je, instalirate je, ključ za Camtasiju će vam biti u deskripciji. Username to možete bilo kako da stavite. Znači skinete Camtasiju, idete, uđite u vašu Camtasiju, otvorite je. Ovo je moj prvi klip. Znači ono što tražim od vas, da ako sam vam pomogao za dobar tutorial, koliko je vremena, 6, mislim da neću imati vremena da sve uradim u jednom delu. Mislim da neću imati vremena da sve uradim u jednom delu, mislim da će mi biti potrebno 2 dela. I evo je Camtasia. Sad ste je skinuli, ne znate gdje ćete. Ja ću vam objasniti samo za kako da napravite tutorial. Idete na ovdje. Medijan importiran. Kod mene piše sve to njemački. Zato što sam tako skinuo. Idete tamo gdje vam je ta slika. Desktop. Uzmite sliku i pustite je ovdje. I eto, Mulki NXI. Kada ste uradili to, na primjer, želite da mrda ta slika nešto da radi, nemam pojma šta. Samo da vidim gdje je to, pošto ovo je njemački jezik, malo mi je nezgodno. I ovdje. Evo. Odaberete šta želite, na primjer evo ovo. Prebacite ga tu na sliku. Koliko želite onda bude, na primjer do ovdje. Idete na play. I evo, na primjer ovako hoćete. Znači, eto. Napravili smo intro za naš tutorial. I onda imamo intro. Idemo ovdje import media. Skype poziv. Ali nećemo da se javimo jer je toliko snimanje klipa. U desktopu ćemo, na primjer, nazvimo tako, na primjer evo intro. Idemo na open. Not found, evo onda dobro. Ovako ćemo nešto. Neće mi tako. Evo ovako, možda i hoće zato što je samo slika. Vi možete naravno da berete i neku muziku. Pa ću imati vremena u jednom klipu sve to da uradim. Neku muziku za vaš intro, ali neću da dajem ja sve podatke, jer morate vi tu malo i sami da otkrijete nešto, morat ćete i sami, ima dosta trikova za to. Znači opet
Evo vidite. I eto, to je ovdje. Mislim da je to to. Idete ponovo tu, next. Kako želite da se zove. Evo, bilo kako nije. Ajde, stavit ćemo dobro nešto. Intro. Da bi vam bilo lakše, pošto tek ste skinuli Camtasiu, preporučujem vam da u desktop sve to sačuvate, jer napravite vaš folder gdje ćete sve to zapamtiti u desktop. Idete finish, jer mislim da bi vam to bilo malo komplikovano. Evo. Znači ovdje će to da bude sve. Projekt wird gerendert. Ne znam nemački, ne znam što to znači, ali nije bitno. I pojavit će vam se ovako nešto, vi kliknite na finish. Ovdje idete na X i uđete tu intro. Desni kliknite, vi to možete samo da otvorite. Ali ja ću preko ovoga, ajde. I evo ga naš intro. Znači, to bi bilo to sve u intru. E sad, znači za snimanje nam treba Camtasia Studio. Znači idete ovdje, kliknite na ovo. Vama će to možda i drugačije pisati. I izaći će vam ovo i koliko ovo ovdje, zeleno ovdje. Biće vam sve kao neka kocka, vi raširite to koliko želite sve. I samo kliknite na ovdje, imat ćete tu crveni kružić i isto tu izaći će vam isto i ovako da stopirate video. I ja ću sad morati da završim ovaj, pošto mi je ostalo još malo. Imat ćete i drugi deo klipa.